Maqaba kan ilmaa kan hafuura qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Ani jireenya koo guutuu Waaqayyoon nan galateeffadha. Baran jiraadhu hundumaattis uumaa koof nan faarfadha. Faarfannaa Daawit faarsaa 146 lakkoofsa 2. Galatake ya guftako kan gudufame kisako forma targate gafenko galatake ya guftako kan gudufame kisako forma targate gafenko Siya kufedo fankone kiyo diriso sanavjene iyo fayiste anargira fayo barbade salufera Waqat samane leyo yome yutanane sodado ate fayista chopamota ulfina gisa dadabota galatake ya guftako kan gudufame kisako forma targate gafenko Motai zabuta karokote sabota isaf kanapate tike nuluta waqni gare amana mala faisani Waqatamane leyo yome yutanane sodado ate fayista chopamota ulfina gisa dadabota galatake ya guftako kan gudufame kisako forma targate gafenko Gamoni yarko adigamo arsan waqayyo faqalamo galler rabdinan beyormate jireenyi goftaan urteti Waqatamane leyo yome yutanane sodado ate fayista chopamota ulfina gisa dadabota galatake ya guftako kan gudufame kisako forma targate gafenko Maga kilabsa Waqako ate harjadam garlafisa yomo atanaf dadanoda dibatan banne anandibda Waqatamane leyo yome yutanane sodado ate fayista chopamota ulfina gisa dadabota Galatake
yaa gooftaa koo kan guduunfame keessa koo furmaata argate gaaffeen koo galata kee yaa gooftaa koo kan guduunfame keessa koo furmaata argate gaaffeen koo